Hürmetli kan cemaat, bir günümüz hoş geldi. Elhamdülillah, İhayin, elhamdülillah, şükür Allah'ız. Годы, десятки лет пройдут, вашими детьми будут гордиться. Для чего Аллаху Теала нас создал и для чего мы свою жизнь проводим? Қиға кежірай, кесі башман қорату балақа. Ғуар дүлел арна мехман, дин иман вод, хебна дарман, ахимму. Всех вас хочу поздравить с таким замечательным событием сегодняшнего дня в вашем селе. Это, во-первых, Маулид, в честь открытия мечети новой, созданной нашим замечательным, уважаемым Сафаровым Махачевым. Махач Хадал, Савол Варол, Cemaat'in suraki, çok sağ ol, çok var ol. Hem nezamet ol. Hürmet konusundaki cemaat, işin sahur millet, işin rayon abi mihmanlar, Respublika abi mihmanlar, kırmızı iyi fazlayken ucuma yıkamışı kuşanı ucuma yapacağız kısmetlerine. Представитель канала поздравления Шкосана и Нишне, залюбил мой оратор Шкосана, завтра злом сейчас краешки махачусь. Sağ ol barakallah. Canım sağ olun. Şimdi бизнес barakallah. Кинедeki ишек баткани с микрофон отключаться кайкацаха. А он мега ачух помна. Саул чошос грионгос абимисеп алек кабла анаушын мавлид бөт грин жобот. Sağ ol Mevli. Yığın can sağı bekene. Amin. Yığın can sağı bekene vasıf. Bu şart kalamiyasında tamam mı ne şart kavur. Yine adeneşti. Hay bir şey hamma şey yığın yığın Jokat kazanım şahın amaret yığın yığın şişlemiş şahı bismillah. Kerem. Kerem mısın? Maşallah. Saçaklık kerem düşka inşallah geliyor cemaat. Çok sağ ol çok ol. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hacim Karbo, şu udani ahanaba, şu hakpani gaşı svoje. Bismillahirrahmanirrahim. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر